Nigi mendra sana. Iyan berarti tumega do sana. Masya Allah. Uramanen niyo ki asanna igocan. Para to ibu-ibu aku mangarisan. Nagocangi. Cek. Masuk ya sanna nale sanroy na bacay. Yunus. Nakajarin na Yunus ang kay kaptengi. Nasangay, de, salami, kebetulan mi. Tidak mungkin bansa na Yunus tumenre tomadosat de. Tidak mungkin. Ang katong musingi. Maka tidak mungkin Yunus mega dosana. Ulangi ni. Ibila yoko kapten na kapalay. Ipatama siya sa Nabi Yunus na paigutang handali. Ipasusi. Abuka si Sanroy. Yunus. Maka din Nabi Yunus ang kaparilawak ko. Kebetulan mi. Nasaba iya tuasak ko ito natapatama. Talan subaw mi tak din para tama de taro yawa. Tataro gara yawa Itaro ya sanna yawa Nabi Yunus. Nagocang isan roy. Ternyata setelah digocang Yunus alina matumas. De nanakajarin na Nabi Yunus tapal lupa bawa mi na pudang isan roy makara itabi melo dampa kamaraja melo na pale lupa na sabayak kami na mega dosa aku. Watundra melo lupa makare pung Allah Ta'ala we nun. Ya rasan na balewe Pak. Ibu nun sangan na. Dito kaya sang inun imondri. Ibu dito di sangay nun. Oh iya. Iya ko ang kapota sangan na nun asap bale. Iya tabi. Makanya pung Allah Ta'ala nun. Angkat watak ku Yunus melo itu lupa no kota siye. Ammai dek nama kerap pung Allah Ta'ala andrei. Makanya pung Allah Ta'ala ammai. Nasabab bendengi makanya pung Allah Ta'ala andrei nah uranya ipu japu Nabi Yunus. Makanya pung Allah Ta'ala ammai. Pas lupa Nabi Yunus angkatoni robali lopoy na patarima. Sumpanna iyamma nih Nabi Yunus tama aku babuana balewe no iro balewe sampai di dasar laut. Lalu kemudian selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus merasa berdosa kepada Allah. Si dimi pak doangan na Nabi Yunus. Selama ilalap babuana balewe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya meratulina baca. Akhirnya mapallai babuana balewe menurut dalam riwayat dijelaskan maka di depan risata iya ratulina baca Nabi Yunus. Akhirnya mapallai babuana balewe sampai dem porang menre oko butanangi. Nasaba istighfarnya Nabi Yunus. Nah, maka di pahikmai Pak Ibu tabihe. Iya ko mimana ibainita Pak. Tabi apa? Oh Pak, ay tabi paya balolo mo pabansane tabi kumimana gari benita tabi nasa pahikmay tasapu-sapu watan na benita ajat tasapu luabeu ajat tasapu makoy tapi tasapu luatau para kumatawafa itaw lalu kemudian tasapu-sapuangi tabaca-bacangi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepungan yotan na. Setiap tasapu-sapu tasapungan. Insyaallah maka day panritata pahikmay malumo masuk anak na pada lomona watun na ilua Nabi Yunus polio ko babuana balewe. Kemudian si dito pendapat na to panritata makada iya ko melo ni mimana makunrei. Biasa ibawan ni lo rumah sakit tapi sementara ni makinat din talangi wai. Tapi digagawai oi aja na parti ka bawan ni tahayal ka bawan ni. Iya. Napa wai aku apa angkat pat sampuan. Den ri aja ni begitu. Tapi yang ka bawan ni tabuka ipas sampona ruwai. Iya tabi bah
tabacangnya pota tabacangnya anak ya kuangkan ni kasih makinat di melok ni mana tabacang ni masiga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tamma elok ta tapaci salawat na pataburu akatallu insyaallah tapinungangi malo mo masuk anak na pada lomo na dabiun sa tunay 20 Oktubre buwan na mali. Tamal kang pa idi ka mana unre baraka di Pak. ini kemana onroy baraka ayo Bu. Apalah nih? Iya. Setiap hari tulita baca Ternyata Pak Burana Damo. Damo dia coba nih. Ya Damo, Pak Burana Damo artinya masih gak masuk. Iya nih. Kemudian angka to narampe Andre guru tamakra iya kopura ni mutana tanah mo ko galungi ko dalo mo pura ni mutana ngagagammo na ya kilokang aja na naganggui olokolo naganggui balaw naganggui bawi wah tapi pai iya kopura ni tasalay ni dara tasalay ni galungi ko na kisunna pitawe mangolo na ki oko galungi tabaci. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Utamanya yang nasa tabaritata ya kumelo ki tabaci kupura isa. Jadi no ki galungi kupura isa. No ki ako galungi. Pas suruh naik rupi tahun galungi. Tabaci nih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akatallu apatamma elota. Pure rota baca tacene kini galut tak latu ele. Leco ada kan regurutero. Nasa ngaceneri nasa itu galum mulut tu ele. Wah, memang setamanya itu pakai nasa iya cocok nih. Artinya iya kamu baca ya roh pungan Allah Ta'ala nasa pala itu agagamu makro masuk. Iya deh. Jadi kemana orang barakai pahe? Iya. Tak kemalakang nih. Nah dia tak apalak mau jadi. Bendeng gede tak apalai. Anu tulitan kali ngaja iya. Tulita baca aja iya. Dek mina yo senyon rana. Tapi tak kemalakang nih. Di Sura-sura malabi kunannya tomato malabi kung kay hadir. Jadi apa nih, Rok? Ipatar mo Oh iya, tambah 10 menit, Dek. Iya. Jam 7 lewat 10 menit kan. Jam 7 lewat 20 kapan natame saya. Iya, milau dampak kamar raja. Jam 7 lewat 10 mesti pajak. Iya. Sura-sura malabi kunannya tomato cek. Cek. Ya. Ya. Cek. Si dito tanray maka dia sa pisau ni. Tapi napakan jake siya pengajitan. Sila malabi ko na niya tomato malabi kong kay hadir. Iya na ulap pa ulam Muharram talu ulang sul Qa'dah, sul Hijjah, Muharram, Rajab, taparakay laloy. Barang siapa yang berbuat kebaikan, insyaallah ipalapi-lapi apalan aku pun Allah Ta'ala. Barang siapa yang berbuat maksiat, yang berbuat salim, yang berbuat dosa, napalapi-lapi tuh dosa na pun Allah Ta'ala. Jadi tak jaga ibi. Iya. Nah, telisusi. Nabi Yunus alaihi salam, itu kejadiannya Nabi Yunus si pasui luwe pole oko babuana malewe, itu terjadi di bulan Muharram. Dan tepat pada Yaumil Asyura. Asyura. Ina tu nampai malat biasa surai. Aja nai jelaskan mana nih Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun. Yang mana na peristiwa na Nabi tapi semua terjadi di bulan Muharram dan Yaumil Asyura. Yaso Asyura najat kejadian mana nih? Makanya ina tu tabe yakilukan Yaumil Asyura mempuasa pada hari itu. Mempuasa mana mau biasa? Pak. Ustaz terlambat je pawi.
tabi tanya kami mandi makoke. Iya Nabi ta Pak. Sampai mannya Nabi ta sebenarnya Nabi ta setiap asura minum puasa. Tapi pada tahun itu naita Yahudi mau puasa 2 hari. Maka Nabi ta maka mau puasa 2 ngasero Yahudi nasang dia rayakan kemenangannya pada saat Nabi Musa berhasil keluar dari kejaran Firaun. Nah iya tuh Nabi Musa. Acurat tak itu. Nabi tak itu. Ambok tanaseng itu. Ya komako itu. Insya Allah. Tau boleh. 2 ngaso ka puasa. De panasampak mapuasa Nabi tak 2 ngaso. Lele ni lori pemasina pung Allah Ta'ala. Nah. Jadi tabi ternyata itu puasa dari bulan Muharram Pak. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, pada apalannya aku puasa 30 asona. Ini yang pertama. Jadi kode tole puasa 30 asona, 20 nasona. Ya kode tole 20 asona, 5 tona asona. Ya kode tole 5 asona, 2 ngasotona. Ya kode tole 2 ngaso sias sotona yaumil Asyura. Jadi tabi Pak, syukur ki Bapak Ibu yero elaba ibe waktu na yaumil Asyura sempak imam puasa. Ya kode tanya akan imakuke. Insyaallah tanapor aleng ya di sini ngapung Allah Taala, aleng alam pirasu ngapung Allah Taala, insyaallah di imam puasa tau pole amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, ya dampungi di sana ngapung Allah Taala 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Si tahun laba dosa Pak ya dampungi ngapung Allah Taala. Itulah keistimewaannya berpuasa di bulan Muharram. Ustaz, ai dei matu je kuliah mau puasa ya Ustaz. Ramalan lagi na tindro mi palatu apalagi kumelo sinasa ta mau puasa ko Muharram. Tabi iya pale kode tolle mau puasa ko Muharram apalagi yaumil Asyura tapai gay ni pasida kata. Iya na tu ampai wi ibu-ibu lo mali sero bempah. Ibu. Oleh mali sero bempah. Dek, tapi iya. Lo mali pamutu, lo mali panci, lo mali sero bempah, tapi angka salah makoke. Ada yang salah di sini. Maka itu pandri tata, mali ko sero bempah aja, na nasi di mali. Paegay mi mali na pamo bagi-bagi ang oku kampungmu. Mau bagi-bagian ya aku balik bolamu makur masuk na sabab magi ya kode itu mau puasa paegay wi pasudah kamu akur masuk na tau pole ya ko maliki sero bempah tapai gaywi tak bagi-bagian ya aku masuk 2 atau khusus jamaah na masjid babur raudah iya makur masuk na maliki pamutu maliki panci banyak bersedekah ya kudet palet teman puasa maka topero yang lebih utama rasa tepan tata masjid kakuandre iya na tutorial loy mak buburu kacil toni di mak buburu itu oke makanya tepan tata angka salah kowe nasaba mak buburu ki untuk ini tomi untuk kumi boleh ternyata tabehe ya kelokan ipandre tawe nasaba maka ya teman puasa pandring. Jadi iya ko si karau mi siliter mi warna pagan na isi panteng wainna. Pakadang supaya wat dingi bagi-bagi ko bali mulai wat dingi bagi-bagi ko jamaah na baburaw na makur masuna. Tapi iya mako kowe ay ajan na tuma buburu na sabangkan ya sa catering. Matalipong mani bawang. Halo, Eji. Mapasangan catering asura 50 tabawe lo ko baburaw dah milik bagi-bagi ang ko jamaah alhamdulillah makur masuk dah aja na tawak buburu di ang kamu biasa bagi-bagi nanda yang kay ayat tabi mudah-mudahan tau pole Pak insyaallah di makur masuk na iya pale ko dito puasa apalagi ko mapuasa kina to masih keto Masya Allah, napalapi-lapi ya palan na pung Allah Ta'ala. Sila surah malabi ko na niya, tumatua malabi ko kay hadir. Jadi, taparakay lalo iulam Muharram. Iya kawat dingi, biasa saya sampaikan sama bunda-bunda aku ini, tapi
bunda-bunda bestiku yang ada di belakang biasa aku pangajakan masyarakat tapi tapat pisau ni manan nak jolo ko lakik tak khusus di bulan Zulqa'dah Zulhijjah laban ni Muharram. Iya, pot pisau ni jolo manan nai bunda. Aja na jolo tanan nanan nai kasih lakik tak. Iya. Nah sabi mato je tu di urane Pak Makomatur ka apa tuli na naki ki de kuku ki boleh. Dito ko masalo. Oh, de ka. Na memang